nezethulo zethu samukele uNkulunkulu Baba uSomandla. Yamukela Nkosi iminikelo esiyethula ngomkhosi wambulela ngawo umhlaba indodana yakho ethandekayo uJesu Kristu sengathi iminikelo yamakholwa ungayamukela njengomnikelo wakhe yena owathanda ukugeza izono zomhlaba ophilayo kusa isikhathi ngesikhathi. Inkosi ayibe nani. Sikhansani inhliziyo zenu. Masibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Ngempela kufanele kulungele ukuba sikubonge ngesikhathi zonke nasey'ndaweni zonke. Wena Baba ucebile uNkulunkulu Somandla Simakade, wena okwathi uJesu ebhaphathizwa eJordani waqamisa imfihlakalo yokuthi yena uyindodana yakho ngezibonakaliso ezimangalisayo, ngoba izwi elavela ezulwini lamfakazela ukuze abantu bakhole ngokuthi ngempela nguye welizwi elihleli phakathi kwabo, ukuthi ngokugcotshwa ngomoya oqobileyo wedla ngesimo sejuba uKristu inceku yakho aziwe njengenxusa lakho, yena owathunyelwa bazovukela abampofu indaba ethokozisayo. Ngalokho-ke sikanye ney'ngilosi namaviyonke asezulwini nathi esisemhlabeni situsa ubungqongqoshe bakho siyilokhu sithi Hallelujah, hallelujah, kwathi nalapho esezonele ngokungakulaleli nokho kawazi wamshiya ehilwe ngamandla okufa, wabapha bonke abantu amandla ukuba bakufune baze bakuthole, kwaze waba kaningi wenza isihe sokuvumelana nabantu ukuba bona babe ngabantu bakho, wena ube uNkulunkulu wabo. Wabafundisa ngamaprofethe ukuba bahlale belindele isithembiso sosindiso. Kanjalo-ke Baba wasithanda kangaka ukuba kwathi lapho sesifikele isikhathi wasithumela indodana yakho eyodwa izokusindisa ngamandla umoya oxubileyo. Yazalwa intombi engcwele uMaria, yaba ngumuntu njengathi kodwa ungabanga nasono. Yashumayela indaba ethokozisayo yokusindiswa kwabampofu, nenkululeko kwabayizigqila, nenjabulo kwabahluphekayo.
ngokwenza intando yakho, yasinikela ekufeni, kwathi ngokuvuka ekufeni ngenqoba ukufa, yasibuyisela ukuphila, ukuze singabe sisaziphilela thina siphilele yona, yasithumela umoya wakho Baba, oyisipho sokuqala kwabakholwayo, ukuba ufeza emhlabeni umsebenzi wayo wokucwebisa ngokugcweleyo. Baba, unalowo moya oxubileyo, mawuxwebisele izethulo ukuba siphenduke sibe umzimba negazi lenkosi yethu Jesu Kristu, njengoba siluka ngobukhosi le mfihlakalo asishiyela yona, ibe isivumelwano esimiyo njalo. Wayebathanda babengabakhe lapha emhlabeni, kwathi sekufike isikhathi sokuba dunyiswe ngoyise wasezulwini, kwabonakalisa ukujula kwalolo thando kwaze kwaba sekupheleni. Kwathi ekudeni kokugcina wathatha isipho waphuza wabonga, wasesikhuphula izingcezu, wanika abafundi bakhe ethi, mina nithathani nonke nidle, lokho kungumzimba wami ozonikelelwa nina. Ngokunjalo wathatha isitsha esinewayini, waphinda waphuza wabonga, wasesinika abafundi bakhe ethi, mina niphuzani nonke kuso, isitsha segazi lami, igazi lesivumelwano esisha esiyakuma njalo, leli gazi lizochitheka ngenxa yabantu bonke, ukuze kuthethelelwe izono. Yenzani lokhu nenze lokhu ngikhumbula. Sithi silindele ukubuya kwakhe ngobukhosi, siyakwethulela umzimba negazi lakhe, okungumhlatshelo othandekayo kuwe, wokusindisa bonke abantu. Akubheke Nkosi lo mhlatshelo ibandla lakhe lokukhuwa ngokoqobo, thina sonke sokwabesibe nasesitshensinye, ake usiphanganise ngomoya odubileyo, size sithi singumzimba munye kaKristu, sikudumise singumhlatshelo ophilayo. Nkosi, sibelela bonke laba esibethulela lo mhlatshelo, ikakhulu uPapa wethu Leo weshumi-nane, noMbhishobhi Rose, no-Allen Williams, uMbhishobhi waseBrentwood, nababhishobhi bonke, kanye nabo bonke abasey'gabeni zonke zobuKristu. Nkosi, ake ubabheka ababethulela lo mhlatshelo, bonke sikhangele nabo kuleli misa eliyingcwele, kanye nabo bonke abangabakho, nabo bonke abakufuna ngeqiniso. Sinxusela nalabasebelele kuKristu, nabo bonke abangasekho, abalukholo lwabo lwaziwa nguwe wedwa. Baba onesihawu, ake usisize thina abantu abakho, ukuba nathi sesifinyelele embusweni waphezulu, sibe noMaria unina kaNkulunkulu intombi engcwele, noJoseph uqobo emyeni wakhe, nabapostoli abaxubileyo, no-Anna noJoakim abaxubileyo, noBenedictus wabusisiweyo, khona siyodlula embusweni wakho, sesikhulekwe ezonweni nasekuqaleni, sidumise ubukhosi bakho sikanye nezindalo zonke, ngoJesu inkosi yethu, osiphangayo konke okuhle. Ngaye uKristu sikanye naye sikuye, ebunyeni bomoya oxubileyo, lonke udumo nokubonga ngokwakho Baba Somandla, kuze kube phakade. Amen, 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 amen. Oh
baseza abantwana bakhe ngokubhabhadiswa isinika ivunyano ukumbisa ngobaba wethu ngalokho-ke siphume isibili sithi sesindise siyakuncenga Nkosi kukonke okubi awusiphe ngomusa uxolo kulezi nsuku zethu ukuze kuthi ngokusizwa isawu sakho sikhululeke njalo ezonweni siphephe nasey'phithiphithi nasey'ngozini zonke njengoba sibhekile silindele ngethemba elithokozisayo ukubuya komsindisi wethu uJesu Kristu. Nkosi Jesu Kristu wena washo kubapostoli bakho sasho nakithi manje ukuthi uxolo ngithiya kunina uxolo lwanginika lona sicela uba ungabheki izono zethu kodwa ubheke uxolo lwebandla lakho uvume kulikho uxolo nokunye njengoba kuyintando yakho wena uphila ubusa isikhathi nesikhathi. Uxolo lenkosi malibe nani njalo masibongisane inhliziyo ezinhlenge.
Naze mfana uNkulunkulu esusa izono zomhlaba, usisiwe thina esimenyiwe sidiwe emsalem mfana. Nkosi,